Kahinyo Tribe Youth Council kila pensangat noi ke jingtemu banjat pat ba namadan yoring habsha secretariat haringkat bagi samla puli nagi college pat ki skol ba ki badan ha kajela hadin bagi bor penyat district ke East Khasi Hills district kim shamla ailat satya bat penjari da kendon 144 CRPC hadin bagi sarkar kala pelat ya ke baibam ki samla puli jongsnam arja arpuai arja arpuar halor kini ke jingsha khang haki bor district ke HYC kala penlong no da ke jingalang hajan kala college ke badan hadan geti ha bagi samla puli kila wan banya don lang bat kinoi lam ke HYC. Uwe na samla puli haba ajing kran hak ni jingalang ulong bagi samla puli ki bala mi hak ni jingalang kilong bandawa ya la ka jong hok na ka sarkar bala da ki susngap jarbet ka long kumba ki penbaklahi ya ka lawai la jong. Uba en lang sawian ubadeu education secretary ke HYC sengkme haba kran hak ni jingalang ulong balada ka pisa kampoi syaki bang akaun jong ki samla puli ka seng HYC kan penlong da jiang ki ba kensan ba ula bertenru ban khang talaya ke secretariat. Nakalyong General Secretary ke HYC uba Roy Kupar Syndrome habakran hakani ke jingalang ula penpau ke jing saudiau ya ke jinglong jingman jong ka puli puti hapo ka jela hakaba kala don haka kerdan ka ba ar na ka bakhatdu hakalyang puli ka puti bat kani ka long ka jingle ran ya ka jat benrio ladon kilang yang kibala persang ban penting pensmi ya pi kisamla pule by nailek ceta kaya ka program badang 144 yimdai gileno yimdai kita tulis kipan syuan ban phala nide kita kena pule kibawan ban dawa ya ka hak joni lada menyi ki kena pule kumpan syang kisamla kita lawe jong dari pa ka jai benreu lada de menyi yusnap jar abanyi ya kate ka hok joni yuspek kai yusngap kai kemun nide kilong kibriu kipapen bakla ya lawe joni hato nganbu cingkeli ya pi ki parasamla hato abanyi haba ka hok joni ka syadina ha sarkar hato yusukupum suntur ni sengap yuspek kai telade ka parani yuai bawe nide bandon kemensim sendrang kemensim kepanang laj kemensim jinyale yuai baiwe kuta kisamla de ban ya ka hok joni yimdai penting ya kita kian dah ba buram ya ki magistrate da ki bat ki police department keba kibaya ablam parang teng musyong baik tangannya kowe nimdai gila na kamentoy ya pi pinwanang ne pin para ini isu chingan pi para ini seba le para itu parda pasnam ji sate sethan bodar kiba kendo ya ki hamana ki par but when magdar ya betul ka 144 CRPC le impose ka te ki time bodar kenapa ki priu ji kinam jenjar kim sha sho haite ki kharasam namani sarkar na apa shopper kathok kajler ni ki kon samla bat pilai ke jinjia ya gi na ka be joni ki kon menta ya kren man pelai ga ketolak hadin setiap dia kile da kuwe mi da kuwe ni kai da par ka logom rutin haji sha kan sarkar kelade kapan pai keman kade pan sola rai ya ladero ba bale man ka por mi ki samla mi gi romba mi gi sembalang man pertah hasrok kalau kecil orang yang sarkar kamtam wan menyi kena school kamdai ke duty joni kena school pani pertah ta scholarship joni ke sarkar kala ini sistem nyiro nyila ai ka sistem tapi muncul nane sekeman hakane sechon kadang wan kena scholarship ada sarkar kadang peslem ladai dengan sim jingkli ladai ban fanyo yang sarkar baka peslem ini namar ni kum salam ki somla bele ni man sibori je atarai hangne baro inde ki private university institute apa nilai kano private ila siu kapai school ji dan ki university ki ummap ki piap siu kata da pim siu piap dengar kata finalti kade ka rural agriculture jang kita institute tengah sutu ada sarkar kamla ban siu hak sistem full amount yani kena boleh siapa siu no arsin lane license hak sistem ada pimla ban siu full amount ya ka scholarship ni siu no arsin license nomor tra hangne baro ni dai ki semester system hak semester ni don art ndriu bnai kowe semester pat kowe ndriu bnai yap siu arsin denem di deba ketu yang sarkar pakade bakan sinano kita ki polisi yim dua syur ta ki crime polisi champi ki babshu pi penbe yani ki kena man kapor nim kwa ki tu ki jai statement
Mas lias ngayon ba HYC kalay press conference minin ba kindon kata karali kamta kasi kid ndren dalang yi gitu statement yila yarai prano yalam tangga kadiring pra semla pula benyi perkat nang ne sakman yakan ga scholarship namta cui iwe pewe baro piyane ta pilang kino yalam pilai ban jauh beliau mantok siklimar ka surba ban penmi ki president ana balami banyila play ka scholarship ni sangen aduh mendapat account number jani hangta ni sa yaro ang government barada ka sa sukar ada kita board district kisgo bagani ka jingilong pai ba ka jungi kabak kramsham da ay ta ka jingbet kisgo bagi nilang kita ki ba defy ka ka 144 CRPC na tang ko ka message ka baklia ba phila ba pha ya tu ke semua letter sana bat ngai hishmat ngomdan ya kata jing sir ya kata jing smith na ka punta bat ya kon betawa ya ka hot kom samla nak pule kasang kanum skapjar de lei bat kene ka datang ke jing ki bat ke jing sedang tu ke jing ki banana si kumat ada kata ke scholarship kumpul penbena limba u education minister dan kompai habo sitayau haki bank account tu weapon way samla puliu beri hak penyua yang kata scholarship ko para samla long lupa ki bola kena pada kalian ke asuasi rekat berfikir samla pulih in pelang yang kejiki ka bakedet berkata kalong balai thang no yang kata hatai pos ketriat kena ka jing tukwa jong scholarship jing pendeng jong scholarship nak kamta ki samla pulih nak Islam siapa Islam kalong kawai ke dawa berkata ke dawa kalong ba nak kalian jong ke education department kalau buat penyat ya kita izin terekam jong ke scholarship tengah kawai ke department kata ke Directorate of Higher Technical Education dan nak kalian kesang isgo ba kene ke jing buat jong ke sokar berkejiksanya jong sokar tengah kene ke tak kene kawai ke department kalau penjenjar hadu kata-kata kata mikir staff juga di department bankin proses yang kata ke scholarship jong kisah melapuli dan yang kalian kesang hakane ke siro berkejiran lang jong baro kisah melapuli ngesalai banbu yang kata ke memorandum berkunjur banbu yang ke appointment badu education minister hakini kita yo bersawan pendawano ba ke sokar di bagai education department kan tahu ke panglo yang kata ke scholarship sel kapan pet tang iya jing terekam jong scholarship sel berkani ngatai kan hasil kan sayarap sibuna masih kadaya kamta mik sala pulih hakisnam ki banwan sko munjurem yang ni kara jong kesang ingat skam ba jing trelang jong wei pad wei usam la pulih ila ban wara piang sai sin yang kata jing kela kemba ila amnut boros kata kalau keba yang ini kena pulih bangin wan sakmat nomor kum ki kena pulih barna start ngim hagring siang ngim ngeu day bang haban mi madan tambah bomban se nomor bakasor kar ini kalale kum ne te haban ya mi pai ba ya mi kum teli kum kita ki kena pulih ban mi sakmat ban dawai la ka hok ban dawai ka scholarship bang la day ban yo kum yang kinu kendong kamtam kinu kendong bagi depend kamtam ika scholarship nomor ni pun ni kerjaan hidala de man pule ya kasih pule te pun kilasu ya du kelas nomor bagi hable belah pun ki para kelas doang ki hab lej belah no nomor ba pun lagi para kelas juga kila pan lej belah ba kila du kelas kan ka attendance so kila du but ki topics ki jimbatai ki discussion baru kila du nomor pihak ki hab lej belah ban siu ila ka bai kelas te ka jekeli kolong ba saya kita kepisah kerja but balai ke delay nomor manusia ni kerja kita benyo but bun ki kenan kendong ki kena ki badok kamtam ki depend kendai 4% dan 4% hak scholarship ban seu
ila kabai kelas. Hei, ku mentah bun naki kila hapan pep kelas, balai bela bersiwil kabai kelas. Tinggi dawai lah ke hok, baik dawai lah ke scholarship. Ngayah ni represent ya ki kena pule jong ka west di Brockway. Om tang ka west Brockway rei ya ki kena pule jong ka state di Brockway. But kom ki kena banang start iwan hang ni om ban pelong jiklumar lane ban pelong KK kebab penting lane persir ya ki pai chung jong ka sor selong. Tau kom ki nong west but kom ki para kasi but kom ki kena pule Ngiang hane ngiang teli kum ki kena pule ngiang teli kawai bikin mi bat ngin perta yala kasor ba kasor kar kasga pengi bat kasgau ya kijing perta kijing kan kijungi lumar ngin ma shasho ya kane kijing le jongki lada kasor kar India kalau pelaj ya kepisah na di usnam arja arfue. Kalau anda menpelah je kepisah nak bentaban ai ke scholarship na di usnam arja arfue. Ka jingkeli kalong babalai kan ke sorkar ka jongi pat kabat tad hadu menen ka sngi ban pelah je kata kepisah nak bentaban ai ke scholarship. Jayu apa deng kini ki sisnam tam kumbalaong du samla menne kiladon lesi ki kun samla ki jongi ki bomla ban siu ka bai kelas kila ban pep kelas no kiladon ki kun samla ki jongi ki kemi ki pa ki bomla ban siu ka bai school kila ban pen pep school no kan yalam sei ya ka jait penriu ka jongi kan yalam sei ya ka jela ka jongi ngiong baki kun samla kiri ki lawe jong ka jait penriu jong ka ri ki borok ka wei dela da kum kini ki polisi trekam kan ka jela ka wanra akaba akajaka ban aimen sim ban yarap yaki nong shong snong bakin nang kiu ka puli puti ki penlong penban yaki bakin pep no ya school kin pep no iki college bagi jin puli ba fair isko gon penram ya kan sorkar hapok ka jing alam jong kon rak sangma babun kam ban pelong iki festival ki ba fair don pisah ki cherry blossom festival ki tri hill festival bagi festival ki ba fair pelong ki spa krur don pisah reban siu ya ka tulap jong kenai kai ban siu ya ka scholarship jong ki kena puli om don pisah lelada tat hadu onda larai bengin mi samadan ngin mi surok bandawa de hadu kani hata khlemat bisaong ba o ship kani ka bisa benon kam le na siu nam ta scholarship balai bangi ha pada penbor yakini kinong mi khmat ki jongi hijit yaki nak benta ban pet ban sumar ban yarap yangi ndai ban pensosat yangi kum kinong shong snong jo ka jala gisngau ban kran da ka basai bakani ka jingyami menta ka sngi hang ni jong pi ki kun samla kari ka dak jong ka jing pen i sa ka sorkar bakom ki kun samla jong ka jela ba jong ka jat benri borok koi ginom shu snap kal ka sorkar kali menti hoj menin kala ay ko order siteng ni banadu menta ka sngi on sa pelat no ek pisa ban poi siki account ki jong pi namtep hadu kat no nane kat no ngot layo ek ta pisa Dega jingkran jo ka sorkar kalong nadu menta ka sngi kin sabstang ban pelaj ka pisa dan nakalian jo ka seng haringkat ka education cell bat kumjur bat pi ki kon samla ngin ya budin ni kam bala da ngilap bakim shimla penurlong lani kim shimla pendap ya kata kular ka jongki bakin siu ya scholarship kumbala penbana menen nakalian jo ka seng ngin sami biang syakmat bat ngin salum ngin salang bat ngin sepelong i program ki ba fair nak benta bandawa ya ka hok ka jongpi